Kak je tu pičko? Dobro jutro rani narode, dobrodošli u novi video. Po naslovu vidite 30 dana, budit ću se svaki dan u 5 ujutro. Danas je prvi dan, malo je bilo teže za ustat se. Možda sam se navlačio u krevetu nekih 10 minuta, što nije strašno. Tako da možemo priznati da sam se ustao u 5. Trenutno moram ići učit za 2 kolokvija koja danas pišem. Dobro jutro ekipa. Evo ga, drugi dan buđenja u 5 ujutro. Malo sam se upadio u glazbu da se razbudim. Čak i nije loše, možda ću se početi buditi uz glazbu, to sam prije radio. Ali da, uglavnom, jučer nisam bio toliko umoran, jučer je bio dobar dan, tako da idemo danas. Idemo napast danas! 2:30. Frajer, ne 2:10. Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Danas sam cijelo jutro radio mjesečni plan i strategiju za objavu na društvenim mrežama. Imam prvog klijenta za vođenje društvenih mreža, tako da sam danas radio cijelo vrijeme ovaj plan. Malo ste to vidjeli. Tako da life is good, još sad trebam napraviti jednu prezentaciju, jer sutra imam predavanje na faksu malo o svom radu na društvenim mrežama. Profesor me pitao želimo držati predavanje, ja rekao može. Tako da moram sad napraviti tu prezentaciju i sutra rokamo. Ljudi, treći je dan, so far so good. Danas bio dosta produktivan dan, imao sam prezentaciju u školi o svom radu na društvenim mrežama, jel jučer je također bio produktivan dan, tako da so far so good. Trenutno si radim večeru i malo slušam glazbu. Zovite me cringe, realno. Ko ne pleše i pjeva dok kuha doma i pušta glazbu? Aj, realno. Velike zahvale mom spoteru, zapratite ga svi, krenuo je snimat na YouTube-u fitness. Teretanđija. Teretanđija, zapratite svi naći fitness content. Evo se sveđim štakori. Masa. Masa je mama djeco, jedite, samo mamina kuhinja. Koliko imaš kila? 73 kile, djeco, samo mamina kuhinja i jak trening, do otkaza. To je to. Današnji gym bro je bio Marko. Pozdrav. On je bio na kameri, ali on je više snimao nek trenirao, a sljedeći put će više trenirao. Znači, ja ko da sam zaboravio da snimam YouTube video, majke mi. Zato što sad radim daily upload na TikToku, tako da svakako možete otići na TikTok kasnije nakon što pogledate ovaj video, jer realno na TikToku ćete vidjeti puno više zato što sam svaki dan daily snimao, što je bilo dosta izazovno i dosta vremena sam onda trošio na to i zaboravim skroz na YouTube video, ne znam kada snimim. Uglavnom, danas je 23. dan, još je ostalo tjedan dana do kraja. Što se tiče benefita za sad, produktivniji jesam, znači probudim se u 5, odem u teretanu, već oko 5:30, 6 i dođem doma oko 7:30, jedem oko 8:30, 9 već krenem radit, to jest do sad sam išao na faks, ali faks je završio. Krenem radit već do 12:01, do ručka već napravim praktički jako puno stvari, praktički sve. I onda nakon toga još popodne ako mi je ostalo šta za radit, radim, ako ne tipa odem s prijateljima i to. Failo sam do sad 4 puta, znači
Problem je bio kad sam išao na evente, onda bi ostao duže na druženju, networkingu, onda ostanem duže na eventu i onda sljedeći dan se ne moram probudit. A ono, mislim, i bilo je 2 puta da sam onak jednostavno ostao duže budem s friendovima i da, znači failao sam, priznajem, 4 puta u 23 dana, što onak nije baš pohvalno, što je skoro 20% izazov, zapravo da, kad pogledam skoro 20% izazov sam failao, ali gledaj, šta da vam kažem, transparentan sam, failao sam i normalno je da kad želite steći neku novu naviku da ćete failat, jer onak teško je sve iz prve i to je isto ono, ne znam, ako tek krećete u teretanu, normalno je da ako si kažete, ne znam, iću 5 puta tjedno, normalno je da ćete možda propustiti jedan dan i nećete ići 5 puta tjedno, samo zbog toga ne znači da trebate ono resetat se i ono, ajmo reći, mislite da ste na početku, napravili ste dobar napredak i nastavite ići dalje i ono, mislim, probate opet, doslovno, i mislim da onak, pokušate steći neku novu naviku, samo rokajte, nemojte se obeshrabriti ako failate, to je normalno i trebate failat, to je sve proces učenja. Tako da idemo još tjedan dana. Još mi je ostalo 2 dana do kraja izazova i ono, fakat mi se ne da. Znači fakat mi se ne da. Dobra je to stvari sve, ali fakat mi se ne da. Evo ga, zadnji dan buđenja u 5 ujutro, sad je 5:20, da, već je praktički dan i u 5 ujutro, ali jako je maglovito vani. Jako je čudno da je ovak maglovito, a danas je 7.6. Napokon gotovo. Ali a ne znam, malo mi je žao, ali sam i sretan, više sam sretan, jer ono, fakat mi se više nije dalo, tako da, eto, odradio sam to. Postoji li bolji način za završiti ovaj izazov nego s time da sam jučer dogovorio jednu suradnju za vođenje društvenih mreža i danas, na zadnji dan sam dogovorio još jednu suradnju za vođenje društvenih mreža. Tako da, sretan sam zbog toga. Sretan sam, zahvalan sam Bogu, hvala ti Bože na tome. Tako da, generalno, ajde, evo, dobar završetak izazova. Fun fact, ovo zapravo nije bio prvi pokušaj buđenja u 5 ujutro. Već sam probao napraviti ovaj izazov u 3. mjesecu. 3 dana za redom se već nisam zbudio u 5 ujutro, ono, od 7, 3 od 7, to je već 50%, ono, pravi ko da ni ne radim izazov, više glupost. Ma, kritično. I onda sam si premišljao da li da nastavim izazov ili da krenem iz početka. I onda sam odlučio, znaš šta, prekinut ću ovdje, krenut ću iz početka ponovo. Trebalo mi onda 2 mjeseca da ponovo krenem i krenuo sam u 5. mjesecu. Iskreno jako loše sam odradio ovaj izazov. Stvarno mi je krivo zbog toga. Priznajem da sam failao i to više puta nego što sam trebao. I nije mi drago zbog toga, jako loše sam ovo napravio. Nisam bio dovoljno discipliniran, jest da sam poboljšao disciplinu, ali ne onoliko koliko sam ja htio. Stvarno nije onako kako sam ja htio. Žao mi je zbog toga, užasno mi je krivo, još sam se premišljao da li da objavim ovaj video ili ne, ona ispašće loše, bez veze, ovo ono, ali onda sam ipak odlučio, znaš šta, objavit ću video, reću tako kako je. Failo jesam, nisam napravio najbolje ovaj izazov, ali probao sam i vjerojatno ću probati ponovo, možda nakon ljeta. Da li bi preporučio ovaj izazov? Da, svakako da da. I jako je izazovno ako se ne morate buditi u 5 ujutro. Naravno da će opet biti u komentarima ekipa koja Kiki, kaj se presravaš, ja se budim u 4:30 svako jutro zbog posla. Respekt, ogroman za vas. Znači respekt za sve vas koji se budite u 5 ili ranije. Svaka čast. Ako morate zbog posla, svaka čast. Ja nemam tu obvezu i onda sam napravio ovaj izazov zato što ne moram. Čisto ono da izađem iz svoje zone komfora i da se zadam neki novi izazov. Svaka čast za sve vas koji se budite u 5 ili prije. Svakako radim na tome da se počne buditi u 5, pola 6. Do sad sam se budio onako u 6, to mi je bilo ok, ali 5 je bio dosta nagli skok.
Tako da svaka čast za sve vas koji se budite u to vrijeme. Preporučio bi vam koji su benefiti koje sam ja iskusio. Svakako da je prva stvar disciplina. Stvarno je da sam postao discipliniraniji zato što me tjera da idem ranije spavat, iako ne bi uvijek otišao toliko. Mislim, išao bi spavat između 10 i 11 navečer, što je prekasno. Trebao sam ići spavati između 9 i 10. Izgradilo je disciplinu i na drugim područjima. Išao sam svako jutro u teretanu, mislim i prije sam ja trenirao svako jutro, ali to je bio dobar dio moje jutarnje rutine. I druga stvar, poboljšalo je produktivnost, zato što svaki put, budim se u 5 ujutro, probim se rano, vratim se iz teretane, jedem i ja već oko 8, pola 9 sam već spreman da idem raditi nešto svoje. I treća stvar, imala je pozitivan utjecaj na moje mentalno zdravlje, zato što svako jutro kad bi se probudio bi uzeo 10-15 minuta da meditiram, odnosno da sjedim u tišini i fokusiram se na disanje. Nije to baš bila profi meditacija, ali pomoglo mi je iskreno da budem smireniji, staloženiji tokom dana i baš imalo pozitivan utjecaj na moje mentalno zdravlje. Koje su loše strane? Loša strana naravno toga je što ne možeš baš ići van na zabave, pogotovo ne možeš ići vikendom van u klub ili na zabavu ili na neki događaj, event, koncert, bilo šta. Jednostavno ne možeš jer ne isplatiti se otići, onda jednak moraš ići u 9 doma da ideš spavati. Tako da malo je poremetilo društveni život, ne u tolikoj mjeri, ali malo da. I druga loša strana je što ćete se vjerojatno osjećati malo umorno tokom dana ako ne idete spavati na vrijeme kao što ja nisam. Malo jesam se počeo navikavati, ali dalje malo sam ponekad osjetio oscilaciju u energiji, malo da mi se spava tokom dana. To je downside. To je to za ovaj video, bio je izazov dobar, sviđa mi se, bio je stvarno težak, znači stvarno je. Definitivno bih vam ga preporučio, isprobajte ga na jesen, nemojte preko ljeta sigurno, ali na jesen kad počne nova školska godina, kad počne faks, škola, posao, možete probati, bit će vam od jako velike koristi da se vratite u rutinu, da postanete discipliniraniji, tako da ako vam se video svidio, stavite like. Ako vam se sadržaj sviđa, pretplatite se na kanal, radim ovako zanimljive izazove, bit će ih vjerojatno još. Budite uporni, ustrajni, optimistični i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!